Reading is only taken from John chapter 11, verses 1 to 44. I shall read in Tongan and summarize it in English during my message. Koe mate ala salosi. Nai tangata ala salosi, ko lau me he pāki taurua kolokola mohi. Nai aha tangata ala salosi, he kolo ko pētani. Koe kolo nai nofo ai no o tō pāwhine ko mele mo maata. O mele na ne tā kai lolo kakala e eki, mo holo aki hono lo ulu ano vai. Na e puke ala salosi. Pea ko hono o tō whawhine koe na pōpoaki kia sisu o whakahanga eki, ko kau me aeni ala salosi o puke. Pea me pōpoaki kia sisu, pea pērewa sisu, ko e puke koe ni ala salosi e ikai tene mate ai. Ka e whakalangi iai ai o tua kia mohono koha. Nai o whasisu ia maata muno tokoa, kia mo la salosi foki. Ka toi no whatu pēhe he wheitu na ne iai, iha toi aho e hua. Pere toi peheange ke ne kaua ko, tau foki a ki siutea. Pere peheange e ne kaua ko, koe toki o spēn tangata e ki wheinga e kakai e wheitu ko ia ke tolo maka i koe. Koe hano hinga o toi whi alu ki ai. Pere peheange sisu. I kai o hoa e hongu maua ai aho. Koho hala he la a o māmangia te hei kai te tūkia. O koho hala he po uri te ke tūkia. I kai te māmangia ko hala i le po uri. Pētoi pehange sisu ke ne kaua ko. Ko tau kau mea ko la salosi kua mohe. Ko ku awen o whawhanu. Pena o peheange, ka kau a ku mohe eiki, ka e tai sai te hama puke o na ia. Ko uhinga a sisu ko mate a la salosi. Ki he kau a ko koe,
Ta ua I le wao mate whakataha moi. Ana maata me sisu eki. Ka pau na ake e I kai pe mate o tae ngata hataha e tui kia te au pea mo ui ai. Pea nau mui atu mo ki nau tonu. Ko hika nau amanaki o ka aruia ke te ngihia he whanua lo tonu. Kai alu ana na e tāpuni I aki hafu umaka. Pea ko e ne awat pea si suki ana. Pea ne talanga le o lahi atu. E la salosi. Ka venga, he nai ofa pea o tua. Out of beta. God so loved the world, He gave His only Son. Of all the places that we could take, I'm glad that I'm not there, so that you, through this, may believe. But let us go to shall never die. Do you believe this? She said to him, yes, Lord. But some of them said, could not He who opened the eyes of the blind or need to take? The story of Lazarus teaches us several important of life and the Lord of death. Jesus. And press on for the sake of those around us. But when Jesus came to Bethany, that's why I read you the story. Immediately, He paused. He took time to grieve. Who will heal? Jesus knows. Jesus understands. He endured the worst kinds of suffering. That when we pray to God in hard times like today, He hears us. Psalm 116 verses 1 and 2. Lady. Thirdly, God has a purpose and heal Lazarus. Jesus Himself si su tono te une fora tarde fiori. Vesi faro e dei soni da lau fora tona. Koe puke koe ni alasa losi e fara. That the Son of God may be glorified through His death for your sake. Ta e pau ai kahau fora ita ni ti. Ta e pau. All things work together for the good to them that love, who always sees the bigger picture, because His will is for all of us to be set free from sin. Everyone will be raised from the dead and will stand before God. Hallelujah. Maybe I should raise you from the dead to eternity. Hallelujah. Jesus. Mo kata, mo me hake ke mo a ke tau. Ma o e ata mai koto. E whei ngaha puloto ke tatai. Laula, ma alunga, mo e lolo he pana.
Koe o pahuro. God's love can take all of us and our sins if we turn to Him. But ofa hulu si ofa eiki, ko hai hataha te ni whaao. Ko whie tāla hano konga si, ofa ne kumi ki he hia ko au ofa ka ofi. Koe ofa horo se ofa e, o hai hata, a te ne whaao. Asking Jesus, who is willing to fill me with His love and take me to the river of life, where He makes all those who are thirsty, that He quenches their thirst. E si so whakawhoni ofa, taki ki he matarai mo. Ke utoutou utuai o no koma, e au māta i ai pe i he tui ai ahiona. Ese so fata fono ofa o kata ni ke he matarai mo ke to ka utuai o no o mau pea mata ai e kui ai to all of us, family and friends. And it says, whenever I see Jesus, or when I see Jesus, when I see Jesus and see His eyes, His face, I will know the love of God. Jesus is waiting for you to say hello. Pea ka ilo ange te usioa, a si su tonu o te mata. Te toki ilo kano ai loa loa, loto, ma ukupu, iwi lahi, he ofa hui. Ke la ka ilo ange te usioa, wa a si su tonu o te mata. He kolosi I kare ware, kene fufu, Oria, kamau tau mo. Mau kore lau maare mau yoni haere mai o ku utia tuatama. Tuku o tata a, kene kofu ai puha mate o sare si. Mo ki mau toluni hono kotoa. Ko mau malu anga kotana. A ele mai a sisu. O mau atu e mau mo. Whai ho mau whakatau katai. Mei tai niki I tai. Ia sisu kalaisi ko mau eiki.
Me koe kresi o tau e ki ofa ai o tua. Ma whio he lau maari e maa o ni. Ma waha mo o wha. I he whakataha angani. Me ma hoko atu ki whai toka. O wana hiki. Kai whai pio tai ngata. Amen. Komolmoria, kokoe na fili ke kawo no kawara sa rese whaere ki tua. Kata komolmoria mea mai ki mua taimi. Komolmoria, tau whai mo sa rese. Ko kata komolmoria mo mea haki o lunga.